onyakwenda kuromba rais wetu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta kile budget ya thomero 2020 kuna ara proposals bago propose kita taxation kile baba na mbajiria pension kana retirees daromba kio raia tere na amona parliament yetu atubai barabona tubetsa tokai na baraba inge ne akoro baraba inodens na laizi no komanya muri mozozo covid baraba inge ba inikerete tiga youth ne koro ne antoma koro kon karomba burden is a tax ne bateri go shiftwa especially kire baraba ebo baraba ngogene inene na bakona michare menene antuto target pension kana antoba nunu baraba inge na ne akoro na nyaba mwana wae ba borerie ne achiari ba moe bena meaka ntukuwa dai bo bakwedro bembo kona any other source of income ko iko kuromba raisi bari consider the burden you iko kire mto mukoro kana bara retirees kana ba wege pension ko proposal ko parliament ne rethink